Haprengki kubor ki bayat khmat bakadon gajing temu dak Bharatiya Janata Party kabalam khmat ika Sarkar National Democratic Alliance NDA ban pendu ika Kyrteng India bat ban bujli dak Bharat unong thau an ke BJP na penthorum kra uba AL hek ulaong ke shong ha ke parliament ban shim ya karai Hakawai pat kaliang uniu noi lam ke BJP ha Meghalaya ulaong bakamat ya kran ke wei ke election ke wei kari kan long ke jingmento ya kari India hi borok ke wei Haduk mentahi ban haduk pengiyo ya ka freedom jong India ka jong kita ngikot ya ka gari di India di mentah ka shong pade haki bebon ke balang ka shong pade ka parliament ya bagi kuat ne makin kuat ban penggalai kata ketek ka shong haki kitu ke members of the parliament Haduk pesngoy ham nampak pengkelan ke India nampak gentap gentap ya hab Namla banong macu ajibab no mata ngi habdan hi gajing perkat ka iga makamha daga mental la dagi penggala ka tenge ka babha la daga bah ni welcome la daga bah pade dugin hab ya perkat bah habide bakana pat kajing terwa ke BJP ban wan ra kan ka election one nation one election daga ra kata kalau ka babha pula dagi la ha komu galong mata haga sisnem inon lai south league election inon ki state election prepare ka MLA election Gidon ke MP election, gidon ke panchayat election, gidon ke MDC election. Man ke election ada pipet tang ya ka model code of conduct. Kawai ke state model code of conduct la block development. Next election kawai pada ke state la block model code of conduct la block development. But pet ru ya ka jing lut accept. Ka pisa ka basu along basu pelut hagapor yang ke conduct election. Ka security baru infrastructure la hab cuman kapor yongki ni nong yalam bar khoi la shulut tang kapor election kada kalong one election one nation dengan ali lupa ke nation India yongi kada di lupa ke one nation ke one election ili kada ga oi pi kada babha bah ban punduna ya ke jinglut jing sap joka ke tu jinglut jing sap ka ba pelong man ke election la ban kam nam tak development jong ke India jong